السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayağım kardeşlerim, nasihat ile umarım dedik. Eski Hüseyin'e gittiğinden sonra silahımı kabul ettik. Ayağım kardeşlerim, ulu imamlar, ulu alimler. Şu an arasında birisi ulusu dünyaya aitlenen İmam Gazali rahimahullah. Oca eskere insanı 5 yaşam var. İnsanın yaşamı 5 türlü yaşamda yaşayacak insanlar. Birinci yaşamı insanı Allah-u Teala adam peygamberini yaratıp tiriltip can salgınından sonra adam peygamberden tuğacak çakı bari de insanların zürriyatını ruhların yaratıyor.